Salamat sitamu lan mamase kaborok na puang lan telo melambi tani la sipulung penombay pong matua ulendui paananungan toraya lan telo Senin tanggal talu bulan Mei tahun 2020 misa. Kadana pong matua la tapasaka lamay papudian karua pulona ayak kasera saya lako 20. May komita masambayang. O ambe puang matua lan suruga, kiti mangkore sumanga tu dio na pak tunduan sia mamasemi. Tontongkan mi panundu, sia milok bangan atu, kini untarime teme katuan baaru lante allo iya teh. Kure sumanga te allo iya te puang matua mi kamasiankan, nalaki parandangan ni mintu lingka katuang kilan allo iya te, ulendu ikadami. Pamatotokan urangi kadami puang, pena masalo untunduikan, angki pahang melo ite kadami, angki pogau ilan katuan tumi kamasian pakan. Pada pagari kasalangki, tari makan tumas sambayang, lan puang kipong Yesu atau anak katuan. Amin. Pak pudian karua pulona, ayak kasera saya lako 20. Kadana puang na kuah susite. Mi buah kemo sia mi palengka tusang to anggoro dio may tanah Mesir. Ami ulai lao tu mintu bangsa, mi tanani tu kayu iya to. Mi palaparan mo inan, naurungan ni menuaka melo sia usi tutu ipadang. Mintu duka buntu naungan ni ongan na, sia mintu tangkena kapu kayu arasi sang barak padang. Napo pendolok tumay tangkena saya tamatasik, siya mintu lolona saya tamasalu. Maapari ammi loopo ori tutembo na, naurungan ni minda lendu indet. To lalan iya to na pe loloy bang, na pe puray mo bay lampung, siya anggan na olo-olo di lupadang pura ungkande. O kapenomban na mintu makdandan maritik sule komi. Tiro lumbang daw may suruga siya penunoy. Siya parinay te mintu garonto anggoro. Tu pak tado na tanan 5 kaun kananmi. Ia mutumuane mi peloboran kalemi. Ia tu kayu ia to di balla butung rompon, siya mintu tau ia to saa bukbo, diona kaumpelese kami matammi. Rondong ilimammi tuto dio kananmi, ia mututo mi peloboran kalemi. Ya kesusi to tae mo angkila balik dio may kalemi. Patuo kani angki biongli usa sangammi, opuang kapenomban na mintu makdandan maritik, pasulekan ni melo ke parangi turupammi angki dilendokan. Amin. Parangikan rupammi, terangilah kami dengan wajahmu. Siulu pak kaborok na puang, buda rupan na temay aagan nenne ditangi. Tumangi ki belan na kamasusan, untangi ki at tulendu, untangi katuan, untangi kapenasanan, siya buda patotu pas sabaran. Tantu den nasang mo ang tatumangi bela na maarupa-rupa pas sabaran. Apa ta edukara nasala ke tumangi ki bela na inang den tua agan sipatu ditangi siyang patangi ki. Tomak pudilan pa basanta masambayang umpalaku pa tunduan lako puang madua. Kumua anna lendokan itu to Israel diomay kamaparisan na. Den kada pentalon na sabu tomak pudilan pa pudian korapulo na tunakua. Paparangi tulindomi angki dilendokan. Kada iya te umpamanase kumalendo kapuana tu kamamaliran na uranduan pa tunduan ludiomay puang matua. Ia te katuanta di pasang tinti misa garonto anggoro. Tu di palengka diomay misa inan. Mangka mo ditanan. Menuaka mo. Siya melo mo tuona. Lobo siya membuamo. Apa na pepuray mo bay lampung. Siya anggan na olo-olo diolu padang pura ungkandi.
Panganderan ia te umpatu tahun na puang matua tumangka na parakai pong matua. Na lendokan dio mitondok masir, na panunduk lang kalingkan na landa lako rampo na tama padang mangka na aluran ni pong matua. Marasan molobok sule siya membuamo apa belanna tang makaritutu mo lako aluk mangka na pondok pong matua. Saya lako dipurai hukuman, diparuai hukuman. Suluk lan pak kaborok na puang, maparri katuan na te bangsa iya te belan na kasalan na. Ia moto anna si patu sule mak sosoran rengek, dio olona pong matua, kumua anna dilendokan dio may kamaparisan. Itu mak iya ketumangi ki belan na iya te mea agani tingayo, si patu dipatingo lako pong matua, tutangi italan kapak ranwanan, kumua anna parangi ki rupan na pong matua, tulan nanay buutu katilendokan. Amin. May komisyulo solanasang tamas sambayan. Kiang kami te pak pudian siya korean sumanga diolomi o puang matua. Tumba tujuan mamasemi, umpakaboro kan, miada ikan tujuan pangadaran ulen duit sukaran alukmi. Dan no pak ya tekatuan tontong kipatingo siya kipatutun diolomi. Dione te mesaroki tangi ki siapa di iki. Laling kakatuan ki. Dan no pak mi tontong umparrangikan rupambi. Mi kulam butaruno kan lan katuan ki opuang. Lan alo iya tempat taruh teme katuan mi kamasian kan. Panunduk melo kan opuang mi pasake kan. Pasikambela kan maarupa-rupa balak kasanggangan. Kiang karante katuan pengkarangan. Siya mintu soyanan agan katuan. Namelo di pentiromi. Lako mintu rapungki pasaki. Anak ampoki siunuki. Panunduk melo ite may siulu anak marasan masikola. Marasan undaka pengkarangan. Pasaki kumbungan mi bedel lalu kamasakian, pamalekei, pamatotoi, lalu kamasusan pakatanay, lalu makrupa-rupa pergumulan na tamoy pamatotoi. Lan kamatuan, tontong komi umpo paranno ite may katuan na malaga-laga siya tontong makaritu tumpu di komi. Lalu tarima Dio na pak kaboro mi kerangan umuru. Aku resumanga mintu teme tommi. Buah-buah pengkarangan sia kapas sikolan na tarima. Maleke jomesaki mintu na topuang. Kiti mangku resumanga diolomi. Pasaki teme toma parentaki. Bendi kakinan kamalutean kamanarangan. Panunduk melokan temintu kami to Buddha. Na patutun ni temeka parentan ki pemanaman nilan totondo ko mi kamasian kan. Sakit mintu katuang ki mi pasitoyangan kan. Jomay te saki corona. Pas sakit mintu tau mi tunala katanan. Anna tontong di ben kakinan kamatotoran. Anna maadin unna tasimeloy te diona saki corona. Panunduk mo kan lan aloy te puang batua. Pas sake kan. Na yete katuan ki tontong mendadi katuan umpo malabi sangammi lan alo yete. Lan puang ki pong Yesu kirampo masambayang. Amin. Anggen deto tu kami nombanta kore sumanga. Salamat lako kita solanasang puang umpas sakiki.